dagiti launay magka-ngatimok ti pagbilbili bandabalong kang haratay mabalim mo nga show katan dagiti nga saritam. Apo, thank you very much apo kadagiti naki-selfie kada kami di Kalman sa Jay gig me sa Jay Victoria San Mateo Isabela talaga mat apo nga nagragsag kami and we performed together with the Aleris Band. Nalipatak tinagan yung manager Dan and Lenny Lamog sa yes, Ma'am Lenny Lamog, thank you very much apo iti panakitang kay mo iti for decade duo katalaga mga nag-enjoy kami watching you and listening apo kada iti performances iti Aleris Band and of course ang kami wat ang nagpaabak kay na mag-oren tudua kami ta siyempre may sa apo iti Timek me we are both Ilocano musicians so nagmayat iti panagdinanggay iti do nga banda ngagsinango ket manmano iti makabael apo ngagpakasar nga kasta ka kabongka iti sabay ngagtugtog na tapos iti hosta ket datay kasi naman ti panagsaunan. Iloy? Iloy. Mate. Kalagi banta. Nalipada ko. And of course, made matulad na nalipada. Mate. DJ Sexy Rami of Sweet Radio, of Love Radio. Kunanan the number 1 radio station in Santiago City. Kunanan ni DJ Sexy Rami. Aki kunamat ako 97.7, the number 1 radio station in Cagayan Valley. Kunamot ama di ka sabak ka, di ba? Worldwide, iti Sweet Radio. Kita mo nagaduti agbuy-buya katatang. Kablawan nyo amin ngagdang-dangag dito'y baryaw nang rona gito'y tagapurok. 4! Kuna na natin, Juby. Kinsyempre dyan, purok 3 dan ting naganatatayan ni Narce, anti Narce de la Cruz, ni anting Lenny Biguel, anti Norle, gijay. Ayan. 3, 2. Kata pakablaman kuya di pamilya Foronda di Villa Marso nga nangruna kini Ronald kuya. Request kuman kuya datay dita den na mga sonata ko na I will be doing that later on ta medyo narigatan da ito taming nga nagkangkanta. Apo talaga nun. Nagrigat. Dahil nga kanta. Aha. Ngarod, para kadagiti lumakay, karubay. Arubayan nyo, nga awam pa iti asawa na, ngayon natatagata. Manarimaan niya, agberbiro, kiti ka-Valentina na, ipigsaya ta radyo sa'yo, itutok, di lapayag na. Iti awan asawan na maniri managsipot iki karuban na aglalo nung balon nga agmaymaysa kumunol-kunol pumalaot pumadaya tila atan tunti masarsarakan na naanakan wenno adan na pukuna igaet nantun tiyak biruk ti panggadan na tatakal a pamilyang iti palpalamutan na ngem mapay di karubak siyak payan di maamak lumakayan gen agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa maamamak ngawan panbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maysa. Dagiti awan asawa na nalimet nge madakasin sinarak na sintirem ken adalata kwartana
sustentado, stateside pa'y di gamgamit na. Tagayan at tatisyo garmamina, nga tila kay na at taje Saudi Arabia. Isuntumeten iti kaputi pupusay na, taawan tilimed nga dintuwag patengga. Pa'y di karubak, siyak payan di maamak, lumakayan ken ang pultak, ngem di pa'y met nakasarak, di nan sa amot mga sawa, mamamak ngawat pang biyak na kaasin turisuna, nulumakay nga at may maysa. At damet di baro awas na fil di mga sawa, di man dati kayat na, tay pada na nga da espada na, awan ti mangipawi, no isut pagragsakan na, ngem kumamang idulin mateketan na, ngem mapay di karubak, siyak payam ti maamak, lumakayan ken ang pultak, ngem di pa'y met nakasarak, di nan sa amot mga sawa, mamamak ngaway panbiag na kaasin tu isuna, nulumakay nga at may maysa. Ngem mapay di karubak, siyak payam ti maamak, lumakayan ken ang pultak, ngem di pa'y met nakasarak, di nan sa amot mga sawa, mamamak ngaway panbiag na kaasin tu isuna, nulumakay nga at may maysa. Di nan sa amot mga sawa, mamamak ngaway panbiag na kaasin tu isuna, nulumakay nga at may maysa. And of course, kita sumarsanupay apong event iti for the duo ang imbitado da gito yung duwa kat in advance thank you very much apo ipapabaklayo kada kami gara gitay music ti pagtutungtungan na kita natalagad kayo kada kami. Thank you very much apo kada kayo into February 23 adiji kami Alfonso Lista for a concert for a cause apo para iti panagpapintas iti simbaan iti Our Lady of Visitation and of course Villa Marcos Elementary School. So katagitikit na po iti entertain and makatulong agpa-reserve kayo na po tickets yo sa dyan parokya iti Alfonso Lista. Awan lapot awan tahan nga in charge iti linakuan okay. kada kaya na akong sumurot na makabuya ti libre agad agyang kayo lati dyan likodan mo. Hello Idol JM, pabati kami naman, nakikinig kami now. Lakas radyo ko from Ate Marlene, Barrientos City, Banawag, Santiago City. Hello ating GM ken Kuya Jun, kablak man ni Darling Kobong Tamani, iti Happy Valentine's lakay. Kentay duang anak mi Benedict ken Eliza. Ni inang ko Clemencia, katugangak Emerita, sister ko Jovi, Jocelyn, brother ko Jomar, advance happy birthday ken ni kaanak Ayan Derota. Kakas kuman garod tay kanta nga congresswoman tay salaman ni mother ko agbalsi ka inang tapno may kattasak sakita mo. Thank you FDD and God bless. When apo kayatan dalaunay aglalo di jay Quirino Isabela kano detay Congresswoman Catherine isu iti number 1 itatanga salsala enda. Kanaw? According to Mr. Batara. Mati mabalik kasi na kana ikal kuno kumang George Shekel George Shekel ayo da kano datanga sonata iso nga kadagitay ada sound system na ako gumatang kayo ti CD me. Of course mabaling kayo gitugot ti USB no gumatang kayo ti CD takargaan tayon kadagitay da dumapay nga kan-kansion ti for the duo kun ako gumatang kayo ti CD tapno original kadagitimat online apay hangka bumasa kadagitay dito nakataduda ni Ading Ella is online ijay Hong Kong and of course Aljur Fabrica manong pakikantayo mo today scooter agyan manong from Aljur Fabrica and Femsi Codet kuna na
Hello mga idol, may bangal daw yu kablaawan man dagiti naganak ko dito Pinas iso dayon Eduardo Parayo ken Helen Parayo kasama ti anak ko nga ni Ashanti Parayo Kate ay Tejano. Request ko man tay sikat baknang ko ipaiko tinagan ko ken anak ko kasama kadagiti kakabsat ko. Thank you mga idol from Femsi Kulet and Cheryl and Sandoval. I miss Isabella. I love you both. Keep it up and we love you too. Kaaruba, thank you very much for watching. And of course, Evelyn Parong, aden ako na natagapulot man. Request ko mga idols. Ganun na. And Claire Gorvidad, good afternoon mga sir. I'm watching in Kuwait. Mabali, nag-request si Sweet 16. Ipay ko aming taga-Cagayan. Thank you very much sir. And of course, Maria Virgie Metran, Kadiente. Good PM po, pabati nga po Metran family, Kadiente, family kan. Kada kayo amin. God bless po. And adupay. Chapi kano ti signal ni kabsat nga Teresa Gamiao ay kat ibabad mo data cellphone tano pumiksa ti signal na ibabad mo ti 5 liters. And thank you very much apo naragsak nga aldaw ti domingo tayo amin karuba si Tintero Lubong from Joseph Agtarap of RJ Tampayan Kabatuan Isabela. And nga road karuba gaputa sidigan ti aldaw dagiti busbuso may isang nga sunata apo nga makapudno kada tayo nga Ilocano nga kunana dito inilabag na agkaduhata kumabaked wenno lakay aging gana iti panawon nga agkabawta. Pagpagaken ka no wag murmuryot ka upayan ka no di kantong matapag na daytad gandat ko genggana kabauta siyak magpatumar no rusog mo dumikar kay pukun aron nagpaglapagin utwam daytad gandat ko genggana kabauta Ingingutan ka, dungdungwan ka, unasan ka, no tayag lamin ka, ipatek ka, suksukwan ka, no manarimaan nga at Facebook ka. Siyak to nagkalungkon, siyak to payagin na, ipaeda ka, jay Katrin no mabartek ka, day tagyandat ko, gingarag ka bauta. Unasan ka, no tayag lamin ka, ipatek ka, subsubwan ka, no manarimaan nga at Facebook ka. Siyak to nagkalungkon, siyak to payagin na, ipaeda ka, jay Katrin no mabartek ka, day tatgandat ko, gingarag ka bauta, kagkaduatan tulad ta, aging ganaag ka bauta.